Bacurito lahayam kajawi. Wi, iyo yam. Adem bangih na den ke manusia agonya. Bab itu. Kalau buruk tulisannya nyo kecen tulisannya di kaki ayam. Kalau nyo tanam bungo busuk nyo kecen bungo ayam. Kalau rabun sanjo matonyo nyo kece rabu-rabun ayam. Antawara nak den nanyo goreng tio arijo talu den alamak saya yang ngicin talu sapi je. Itu namanya masuk orang ke TikTok tu. Lihat tu kaji cik je tu. Indah kan? Ajan itu saya ditonton. Jadi kaji nam panjang tu dah ngak. Kan ni lah rekam di Pak Bas tu. Ada ngak gak cik judul. Ya kan? Dan TikTok ke TikTok tu saya. Snack video, TikTok. Itulah dibaca orang tu Pak. Lah orang lain tu. Hanya tukar judulnya tu. Nyubuat judulnya takwik di bini okay? Macam-macam. Ya kan? Ustaz Karambi ya okay?